se ao Samoa ma lo fa pena na lo ia ma fa malu vo isi o tatu o tunu e tasi lava la university ia fa ila o Samoa moni lete no foi fa fo po fe lava le tunu ia o talo atu e liu ia il fa ukanga inga ia ke makire ko foi ako e ke makua foi ia foi e o ma sa wa o ia o ke lo ke poko a fa tau lo ngana lete o mo ia ina ia comment sia mai yang ngama ko lo le sa o kala foi le ngale kau kala mai le vai ia ole chala na foto ai o le fai mai le comments fa mo le lungo ia a mai se fa kala fia ia wale ma ke fia ku ma va ku me fia sa o le mo pola ia fa fonga junu ia le vo sa no mam la mal juranga le ia langa whainga tā holo mai mua ai o tātou mātua. Ia o fo i mo taua matua ma mātutua. Ia o tātou pokalame. Ia ai wa ai nei tu ai ngā whamitaranga. Pi ama i le saunoanga mulpola. O le talofona i alom whanau o le tātou universite. O lo whaonga ina ia tātou upenga nei. Ia awhai fia maisina whamitaranga. Fao ngā tau nga ngana. E loa lava le tamari i yanga wha tamari. E loa foi oe o le tamaititi sa mo o le halo ma le whanau o ina le lei le whali. E te au mai renga ngana. Renga ngana e tamari i. E yeiro ni tamari anga. Ia, moi. Ia, o le nā ufautu atu po kalami. Ia tatu wha se e se lola wha penal fautuanga nā masalo na ue mau mai. O le a se e le tatu po kalami nisi foi o wha solongo le neita e au ma le e malo falo ngir kapo kalami ngi e totol o le vaenga le ta o le sau fa inga fa sai nisi po le faculty of science ia so mai foi le mal vaenga ale faculty of technical education po vaenga le o le sau fa inga o tata ese ia fa un malo mai vaenga le o fa business mata go fi o tonu le o fa fo mai ma tua fa e so walo ia o lo tono sa fa inga nei o sa fa inga fa sai nisi o sa fa inga o tata ese ia po fai valo filima ia ai mai se o le fa business sa fa inga fa business ia o le tai ole nei ia o le a mau se malam lama anga i tu langa o lo ia i le fa ngai o ina ia o tato a sa fa inga nei ia mai se ia o le no fo ai tono le tato university man mun pola e ina ya ta fa si langa ia manu ke ri fa ngaso ia e na ni alo fa anga mo moli e ona se tu lo le ta tu fa si langa pe foi on fetalaite vanga il nei foi ta ia ia malau si lama ka ku pokalame ona ia lo fa anga mo uto uma lava ia o lo fa pe na ona mai ta tu so tai e le ngata na e vili mai e meli mai ia le fu mai lau lo fa anga lungo ta tu pictures ia no Facebook ia molia tu le nga o fa fte tele e lo fa tu foi il tatu por kalame ia ila tu umalawa o lo mai mo mai ia awale o verso mo mal verso lo na dole na mai tanga na viewing al tatu por kalame no Facebook lima su val wafe ma tango fi ia ai le fai nga mai la ko comment ngal maka la ia ti lo mal por kalame e fai ko ke le li te bang ia nai lo ai o lo nga o lo i le nga ni o nga mai le foi se nga ta te usu mai ta ar fit e se si o mata mai ni fai ai fa tai ni mas fulu al wafi mata ngo fiel na ia ka un mo mele kile yo salo po se me o lo su limpa senga ka ko population le ia wo ka ko po le lo food court po senga le ka ko le maka mel ka ko kiwi male ia e mo le tolo fa anga mo o na e o mo ia to fa manianga mania lo fa anga man fo tuanga ia ai mo le tu le lo fa anga mo to ona tu ta to investe yo na sa fa inga se ma ta to fo ma ta to la mua ia i fa lungo ai me se ia si vai nga le vai nga tuala wa pi o tato ka ko ki o mai li te bi o le fitu valu fu le vasenga si vai nga le va ve su mai ia lo atu fa ia ua o mga fa sa o kisi o mata ngo fie ia tonu potua ia lo ma fa na o le o nai te le o nga tau ia fa talo fo i il tato pulenga ia le fionga le pule ia me se fo le sui pule ma le malo le pulenga a tato paanga ia ile tato mtanga luenga wa onga le fionga le mai pulisili fionga masanga ia
Dr. Caroline ia me se foi ia le falapu tonga o failonga tau roa Samoa. Le fionga ia le fan. fano. Easter. O ke mai kau ali ngo Easter. Langai o tato fa pa e ta ua lo i lo ale le o ina to lo tai. O le kau ngalo ko ri ngai ke mang ko mai. E ta ua te le vai ngai en sau noi foi le telenga te vanga i le vai ngai ka ko le fia ngai male au fa mai no tato officer ma potua onga as vai ngai le au kilingi male maintenance. Ona la e tau lau fam talanga ona o le telenga te vanga o yo se ta so fa onga. Ai na sa failan tau tino ngan il tai al fa fonga mele tunu. O ia, e masani au na saulo na officer i le vai ngolo ngalue ai. Ia e sala lau tu lo fa fonga le tunu o sala lau le la pisi tai au uma ia ona o le ia foi fol kai fau e fa penalo na winga fa le anga la pisi ma. Yo la nga lue nga le sau. E sau lo tu lo nga la e fa akilingi. Ia kilingi lo ma la pisi ma. E mo moli e fa malo i nei foi tamali. I le ngai ko inga nga luenga. E le ngate o le foi e le leilo na nga luenga foi le fa ia o ngai. Ale sau foi ko fa palpala o nga au. O le nga foi le tau avatu. Ia o le nga foi le nga lulu e fa tasi. Mari. O si nga luenga klini o la nga luenga e fa tasi. A fa ile ka ke mo ko le sikilingi o konka ika ia fa le nga kele le sikilingi sau le kinga lo le tu fa mama o le tau mulpul tau i tulanga mantua e se tasi o ia no le wata mai le se single vainga le me se upuli le professional mali stewardship you know ko e tau tom foi a veta to au nei tau ave no tato mamaru le tele o me tato te fai e le fautuanga foi na i tato finga lu e sau e tau mai se ra pisi o tau fare wa se fa mo se i fa ka foi ai lo so pe alo ka ko lo va ka makau e we fo lo e lo fa mata go fia tato lo tato ngal ben e foi fatas wa ile mau foi le fa ale malo fa al tau tu malo le fe mai. O te fesili le malo po le asa na me fai mai mo oe. Ai fesili foi le asa o me fai mo le tunu. Pa pe nga ko ngala oe. E ke le usau fesili po ai nga nga luenga le. Lau kan. O la nga luenga, ma la nga luenga, o tanga luenga foi fatas. E o fo mo le universite. Ma nga ke le lau fa kai kai nga. Ai tau sia ia be ia lau fa tai tai nga le mo le finga luenga. E o ke saulo foi kai me o vule le wa fa pasil la pisin fa le nga ke le fa ki ngai va ngai fa marka ko la pis ma toren averta fa joa na fi mul pola i tatu alon fa na tatu o fa le nga me e o fa tasi ara mal fa joa nga nei ta au ale te fa le nga me fa vo i te o yo sta mangua e loa i ka me ki o le ma fa ai fa pe te o le te utu vai mai universite o le lau mua papa ngala o le universite mo lunga i Samoa you know e se mai la universite le al Pacific lo minga e ta foi na mi o fa tama i ta universite sa o le ta o te le na vai nga ala ta se atu nai fasisilanga pe o nai ta pe na mai le ta ia ona solo le mal ta malo fa lo ngia o se tamaita i lale lei foi o Tato University ia o se tau sala foi ia le tamaita ia Ainsley Ansone ia le fa fonga Tato Zulu ni se fa se silanga mo malu matua ia me se foi e o mai mo mai ia fi a wai ni si o Tato apokalami ia la fa tau wina le aso ta au mo se fia la fa tau wina le semina ale Tato la mua fa fo mai I moto tua I da so tai au aso sumole ono ia ile tu la tolu anga ile fa ile fiafi ia ole nei ia seminara fa to no wina ile potu numeratasi ia da to campus po le lau mua I moto tua o se fia malora tunu a fa ile fa ile e au wai mai ia e ma fa ile sia si lunga le tato pena fa ilangi o lo ia ile link e alu fo lunga ka ko online le vaenga lea. E ke alu lai lunga ka ko NUS website o lo ye le Zoom link.
e mawhai ona e au mai e ina. Ia e mawhai ona e mata mai po fia lava e te i resa tai au. E mawhai ona e au ai mai i le vaenga na. To some of our non-English viewers this morning, please be reminded that there will be a seminar hosted by the School of Medicine tomorrow from 3 to 4 p.m. And this will be held at the Room 1 Lecture Theatre at our campus at Mototua. And also to all who are interested in this seminar, it will also be online. So you go to our NUS website, you will get the Zoom link from there. So you can join us online tomorrow. The seminar will be delivered by Professor Colin Lau. She's a professor from the University of Queensland. So, mātango fie, moi lato umai fia awai. I le aso fo ia tai au i le tu la e se fururua i tas. Mō whanau, ia me se whafonga mai a mātua. Whai o lo walo na au sia le pasene fo i le fitu suma le lima. Fitu suma 5%. Pasene o maka. O maka. Maka sa e au mai ai le sa e ngawhata. Au sia. Au sia i kota mua. O le fitu 5% lea. E tu sai man whasi silanga o le lunga tātou website pe a fia mamla mātili. O le ingilisi plus 3 per subjects. Ai le a fia i le Samoa. Ia mata upule le HSA po le 001 ea ma le 002 e whaintoe siasi foi lunga i ngā tātou website. Ai a whai o le o se tamatitia o ngā tātou foundation level. Faculty of Science, the Faculty of Arts, ma le Faculty of Business and Entrepreneurship. Ia e mawhai o na e a wai tātou seminana tā sfulma lua tas i uri. O le awhata utaia ia le ofisa o New Zealand. Tā ua le sila fia mai fo i mātu o le vaenga na ia ma le vaenga mulu. Ia, olo ia i tātou no whainga luenga. Nā fo lunga le tātou penga ta whailangi. Ia le awango le senior lecturer ia economics. Ia o le aso whaangatai. O le aso lua suma tolu July. Mai aso lea? Mai aso lea. Das whalei. Whafonga le tulu. Ia, tā ua tele ia maenga pe foi on taltala atu i nei whasisilanga i le whtalainga te vanga le nei tai au mana i tele ina ia sanga wha mautinoa atili i lau sisila ma whafonga sa moa wala fo i te mau i lunga o tātou upenga o whamtalanga i lunga o tātou website o tātou Facebook ia ma le tele o tainga ale fuofo watu lunga o tātou TV ia wale manino atua i lau whafonga mai sa moa. Ia, o le taimil nei o le whangasolo le tāpo kalame nisi fui o malo ua pai o whatasi mai. Ia, o le ko kalame ma le whatalanoanga le nei tai au, ia pe ia o na whailo atu le taimi walu. Ia, o la tātou whilo i e whununga o tātou TV ma nisi fui o ofisa sinia o tamai tai whaia o ngā sinia i tonu fui o sau whainga whasai nisi. Ia, ia lela am whai o na se atu e le tātou po kalame. Ia, pe a whai e umo le tātou malo longa. Ala tātou vai foi o tapo kala sina malo long pupu ia ona so o tuai lea ma fatal no ngani.
Save lives. Ai e tele ulu fale lotoa. E te tau lava o na fuluma o lima. O lo iai lava se te pua o mo na saunia. E ao na mulimurita iai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatu fale le tā ua e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mao tatu lima. I le taimi e mai ai o na whaonga i o na fuanga. O mea ai matau mafa ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono o le tato o loto a. A e a ngai le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Lima ma, whaasau i ngai leola. Ala kere. Ia, fia e whawhelo i atu i le toi fwoi mai al tātou po kalame nei fwoi vaenga o le tai au, sa mua malau silisila, mai se fwoi tapo inga mau ia je tō mātua i tua i maota malau, mai se fwoi tapo nanga fwoi o ainga, i le tau tua o ro fai, ia ele ngalo le au fai ngā luenga sina le tua o ro whanono manu, ia wā se toa o iesa mo le nei taimi, ia ma se manu ia e tua i le atunu i le lumanai, e mana tua le fwoi nei po kalame ia le kalesia me tisi i o fia ngai mfontanga vo i nei vai aso ia i le au whainga ruenga mana i o latu whalitua ia mai so tai o le kalesia ia man tua fo ia so se kalesia mala u tau fui fatu ai nga tau si tu lo nei tai au mal fa fonga mai sa mo ia i la u tau talo ia mal fa tua mai se fo il tala ino il tala le mo li mau ia su ke viso ia le wa fo ai manu ia o le tu no e nei la tai au ia le un mate fia tele fo i mate tal no tu lungo tatu lau ia mal tua fine nei ia Ainsley and Sonne ia Ainsley Robin and Sonne o ia le o se tasi o faia onga sinia fo i le vaenga o computer ia por computing il fa per tania i umai ia and Sonne ia po Ainsley ia mai niso University Australia ma New Zealand lona fa longa mo longo le Masters of Information Management ia le foi la wa mai lon tau au mau te le foi la tamai mo silfio o le nei foi fa le tua po le nei tau sala ia i le ngaluenga fa faia onga ia ma o telefoni tau sanga o ia lue fa faia onga i tono tato university ia mai se foi o ke le foi le sa o Ainsley ia o to yalong fa na o le o mono to wata mai ia il telephone technology ia mes foi o nei vaenga ta o le fa computer ia pe ona ia i tono tato lo mua ia ve ia lan nei chao fa fi lo i fa picol tato por kala mil tato malo ia le sunga ia en malo to fu mo ia este ia malo foi lo sunga mun pola ia skai ia e mule kur fa kai wa e kele le wa makaka ko vasenga e fa no auto taimi on no tato por kala nei ia malo lava ia le ka ua foi le le e fia fa fonga le tunu ile fa manino ina o vanga tai tasi nei o lauto o nanga mal tau tu lo fai ia wa mo ila va ia wa le special ka ko mo ia o ya onga ia mo ku la onga ia wo mai ia o ya
ai le I whaafofonga leile atunu. Oa, vaenga te tasi o lo whai tono le aonga ina ia latu walong whanau. A latu atu ia nei eva noins. Te sau noa I ai le vaenga tonu a lea e te tau aveina o whea ngai fo I malaua o unanga fo I tono le tātou universite ma le ngang whaaloalo. Ia, whawhataila wa mo le normal pola. Ia, o le mato pokalame. Ia, ua whaingoina o le certificate o le computer operating. O lo oi lalo lai le department a le computer department. I te tonu o le faculty of science. Ai e tele a pokalame, ai pe o le pokalame le la a whaaso atu el nei tai au. Ia o le tato pokalame la lea e ta o le certificate o le computer operating. Ia, o le pokalame lea o le o certificate computer operating po le CCO e whapupu ai. O le pokalame lea sa amataina pe sa launch mai I le tausanga tasiiwa iwa fitu. Ma ua luas fufa nei tausanga talu ona whaial nei pokalame. Ia o le whaamoemoe o le pokalame, ia po o lo o keita mo tamaitia e fia si itia le malama I le whaongaina o le computer. E ala lea I le word processing, o le spreadsheets, MS Word, o le database. Ia maisi lava anga waa e tā pena I lātou mō ngā luenga o loo fia ngā lue ai. Ia, o le entry criteria la o le polkalame, e tatau ona se lau fitus fulu pasene. Ia maka lea e te ausia e tamaititi mai le sasalasi. E awhia ai la ia kosesia e wha. So le English and best 3. Ai o le mai le ingilisi lea e tatau ona ausia le fast full pasene o le ingilisi. E wha moe lea wa a le leifo ilo ingilisi ia o le leifo I le whaitauina o tato ia o tato materials ia wa fo I le whaalunga o le course polpokalame la lea. Ia wa o le entry criteria e urwhale mai e le UPY o le lua se lau pasene malunga atu. Ai pe mo nai tamaiti la ia wale ausia le lua se lau lea. Ia lea la o fitus fulu. Fitus fulu ngai lunga ia e afoi. E tali ia la I te tonu o le pokalame lea. Ia, so na o toiles from talanga le accreditation o le pokalame. I le sausanga lua o te sivalu. Sa accredit ai le nei pokalame. O le winga lan fam talanga. Ua whamauina nei pokalame I whailonga. Ua whaamau whailonga ina. Mo le silafia la awhapela e malanga atu ia tunu mau. Ia lawa mawhai ona wa ia le malo si anga e whaonga ai le ia whailonga lea. Ia mo e o le ausia le whailonga lea. Ia, so ina wa umalana accredit le polkalame lea I le tausanga lua o te svalu. Sa suia I lo le ngol polkalame mai le computer operating or certificate computer operating I le NUS certificate for in computer operating. O lona winga la, ua tolu nei tausanga talu ona umana accredit ia le polkalame. Ia, ona tāu ona o tailes wamtalanga le level 4 le o so mailunga o whailunga. Le NUS certificate 4. O level 4 la lea, tusa la o lea foi. O le wa ausia level 4 po o le whaavaa lea le a foi. Samoa Qualification Framework. Lea au mai le Samoa Quality, le SQA. O wale framework lea, po le whaavaa lea, e se fulu ona levels. O le polkalame lea, o le level 4. Usala e amakakua levels o le framework lea, le certificate 1, 2, 3, 4. Whangata lo le ina certificates. I le 4. Ia lea lai no foi I le polkalame lea. So laulo na mawalunga na I lunga o le framework. Lea, le SQA. Ai tau tu alvanga le famun mulans. Uma lola le fai si tapula e toe anga ia. Ia, e ai la o le mafuanga foi nai whangata I le certificate
ele sticket for. Wa ele o tamaiti uma e fia whaawau i lunga atu. Ele tikewi. Ia wa ia foi la le mato certificate o le computer, ma le diploma in computing, and then the Bachelor of Science majoring in computing. Ai o I lalo lale I le certificate for lea. Fa pela wa o le wa lana ave ia le certificate. Ina ia ele o tamaiti uma e fia whaawau I lunga. Ia exit a lai o ma se qualification. So e se ngaluenga. Amatai. Ia maua fo ele certificate lea. Fai fo I onto fo I mai. Whaawau la nga ilunga pe fa pe e fia o pe nga ilunga. Ia o le porkalame o le umi o le porkalame tasi tau sanga. Tasi tau sanga o le certificate lea. O le semester mua e whao na courses pe wha pepa e ave ai. O le semester lona lua e 5 courses. Tu sala e tauna iwa ia pepa e tauna iwa pepa e ave le tamaititi a onga I tono le whailonga lea. I le certificate lea. Ia o le o le ave la tamaititi full time. Whai ona ave full time or part time. O le duration le o le course. Whapea lai full time. Ia, tasi tau sanga. 2 semester. Whapea e part time. 4 semester. 2 tau sanga. Ia. Al mele iai o lo mau lava noa mo e fo I fia whainga nuenga mo mai Ia po nisi fo I o iai nisi tuatuangi ia fo I lele ahinga. Ia ai o mai ave ia kosesia. O le una lau sau noanga fo I lele o le o le mamalu o le atunu fo I lele ua I tua alai e to mai. Alai e to mai polo iai fo le nau ta inga e fia Fai la nau fale fo I pokalame lea. Mana I tele. Ia. Ona tau o tuaila ia le 5 courses le na taua. E 4 courses. Tu sala e 2 courses e a onga tamaititi tono o le potua onga. Ai tasi lo la ia lua le work experience la lea. Ia, tu sala le o maua I leva noa foi la lea e alu sa o e al tamaititi e expose I le o I whalwhainga ruenga. Ia, po o whetaui ia mea nei leo na o atu waila atou ma mea lei o le workforce. Ia, o le course la lea e tasi lona foi. Masina e whaalu ai. E whawai aso. Tu sala e whatoa whaalu le course lea i le semester lona lua. Ia, tu sala e alu le teimi o November. E umalolo tu tamaiti. Ia, o time tono ala le fai esu enga ia tamaiti. Umalo mai loa ile amatanga lo November atoa. Wa taulo no oitua. O taulo no oitua e fai le work experience lea. Ele pasi fo tamaiti tipe afa pe mai le li poti lea mai tai. Ele fa ia ele mai ngaluenga I o iai. Ia mai ngaluenga I o ai awa e avatu fo itai. O lo o iai ia sangata sinia po o pule fo o matanga luenga ne ma lo ma business tu ma oti fo o lo su e ngaluenga tamaiti. Afa pe ala e avatu ia e mafaina pasi o man valo lea. Ai a mai le pepa lea mai a mai le li poti lea ele pas ele fa ua ia tamaiti. Because all the requirements for le course le tu sape a fa pe foi la e oitua o ni samaiti pe fatala le ai foi le a le wo mo wala va no e fa ngai lo le to mai le sa wa tu I yam fa nga sa lo I lungo le I lungo ngalwenga ia wa ave ye la so ia if e mai foi la li poti e a mai le li poti o tamaiti tua e tapa e mātou li poti mai I tangata ia o lo wa ia tamaiti. Ia ma na sue ai foi la ia lea po whaamali e ina. Ia mea nei sa o tamaiti. Ia po le lei fo ile lato o atu tua o tamaiti pe e maali e aile I all work experience. E umana wona I fo ile ele whapea te latu roa e nofo I tua o le computer. O isi officer e a foi.
Sele numera e whaatasanga mai avatu. Tu sa le matamana o avatu sa awa e whaongale, computer e testa to mai le wa atu malato. Ia au isi ofisa e vatu e se fo ile lato whaongale na pe before talitet foli pe amata matuti. Ia pe la o isi la mea e tau tamaiti. E le whapea te latu loa. O ngaluenga uma e amata tua whapena. Ia pa ole au ngana le o itua. Le ngana le o tua e loa i fo ia le ese senga o mea ia e whai atu ia male apalaina lo la le o le ski o le la o e whaonga i tua. Ia o le talala na le work experience ma o afoi o mtanga luenga Yesu e ia manoa lea mo la tau e whainga luenga ia o matanga luenga ia malo ia po o business uma oti foi e ave ia itus fata sanga e alau mai pe talia la tau mai tie la o to fai work experience ale tele ala o business ima matanga luenga malo e se lango ina po kalame lea ole work experience le avatu e mai titua e faaftai ai fo i faululungo mtanga luenga i le lango i le tali ai na mai tine e fatasanga atu moni avanoa e fai lato work experience ia wa ole fo e fai mai o tato melia e le tato ngia ai avatu tua ai uma lat fava ia so ai fai le morning tea ale matanga luenga ma ave me alo fai tamaiti ia les foi na benefits le mo mai il mele ia Pafitai ia e mana ia tele o lewa tala foi lo fina ngalo i fa fonga si o tato tunu ne fita ia ta u telefone ma le uma nino a to na i vai ngai ia ole ase sila la usunga le tamaiti fa ia o ngai le numero tamaiti o lo fa tupula il to tele mai le kwata po me o le fa solonga alu lalo o le ase sila ia fa taia mo fa sili mo pola o le tau sanga winga este tau sanga nei o ale mato enrollment se lauma tupu awa o taluna matal nei po kalame a telea ia tamaiti po le ono spulu ele fa pela o le ausia tamaiti ai o le fo e keita mo masini computer ina ia o mai foi tamaiti o tofu male masini awa ele mo faina so ona au mai ai le mo faina keita mo la ele o lava ia masiki e fai elinga le aonga ia ale lawa e se foi la ne tau sanga ia wa ausia foi e tamaiti ia wa ova tu marcela mantupu ia no mera ne tau sanga ona le ngata na mi te la tole entry criteria ia o la tau foi wo fia e o mai avelea le por kalame ma ia tele ia salo le il faya unga sa mo le ko ke le mai ka mai wa si ka mai o si foi faya unga ia e ko fi kai ka mai ai ke lo ko ko fi ka mai ki nga fi ka mai ki o mai ia onga o le fa ma lo sinal faya unga e tamai ti foi ia wai le kusa uma tamai ti o i tamai ti ma lo si la tuma foi si ka mai ki le a to va penal la tuma fo le ia ver fi ma le il faya unga io me kia funga ai e fa fitau le nga ensi le atu te sanga ia so uma ma tamai si mo si fa fika se kasi fa so ile tu ia fa taia o le fa fitau le numero tasiale ia o le fai atu va senga ile o mai tamai si le senga ele se fatela o le fai o ai pe wo mai wo access tamai si I tele o mea ma watu i nei le university fateta inga o leo mai wa ele chimbi ia o lea lai whailea onga a leo o ia a mea lea ngai o le momoni mai lava i mātu ata mai ti taia o ma a leo i loa mai lai lato o le mea lea wa o le sina mea e se fo le mea sa whea ngai ma lato o i lalo le secondary e alu ai lunga le longo sui piliota a tato e ele sei me so o piliota e sei me le so o e va ia ole a vala a fa pela lo tu la fa tsali le simta ia ole o tu ngala na le to yo ia ai pa wale fa fitauli
ia mātou, e a lātou e whangase taimi te leo taimi. Ia o mātou la nei, ia e toi fwoi tuale mea ina ia toi accommodate mai tamaiti nei sa le awai mea ina misi. Kua kule lei ke le. O wa masele lei mea le wai. Ai ke le o kula fo. Ia la ka mai. O lo o te whau popo te foi. O lo iai foi le a foi. Ile wai is fu fava ya so le o le semester 1. Ai a fa lo le semester. Ona so e tanga i foi le foi a onga i file mele o le at risk. So ilo ai tamaiti. Po ai le a pa u watu il fa le ton. Paulana o tamaiti e tanoina taimi le o le at risk. O tamaiti wa tataona au sia wa a whapea 5 le a foi, le pasene o le coursework. E taula na o atu le week 7. Wa umana au sia luas, wa umana test ia pe assesta mai ti lua 5%. A whapea lau ta mai ti umai fo le pilioka le o le fitu vai aso e le au sia le afa lua 5. Ta mai ti la na wa identify wa at risk. Ona fai ai fo le matonga luenga. Iyo o le tele fo iyo le si paperwork e fai ai. Ia o le nau ta inga lava ia pasi umane ta maiti. Ia ma faau ia matali atu fo i nei matua nei tongi pili wa ol pili ele ta ngofie. Ia wa le pepa e tasi ale sisi o e to se lau mantu. Ile pepa e tasi. Ia le iwa pepa e tona. Iwa pepa ia o le e se vai nga muli ti fia no iai ali fa yol ta mo mo mana ia tele nei vai nga ia o le pe pa wale vai nga ta wale mo atu o tu ava noa ne ko ava ngo e tu tele mana la foi ta mo tile lua ne o mai ia le la foi tu ava ne fa tu ia va ku la fe o le ko ai ai ala ia pi o vai nga ta o te vai le fa assessment me ta si foi ilo ai mo to il po il ta me ti vai o ta me ti la ta mo fai ia so via le o le Chile le ngali le yo fa yao. O no va nga fo le SA toa wa le fai across the port. Yo. O wa nga fo le le e lo fo ina ma to tong ta pili le wa sa ngo ko se lo mon ko pule. Yo. E fai ngo fiere. E mo ko fa in carso ngo ko se la ule. Yo. Ya ai fa ta se mal so so ni le fa yao. Sa mo le fa fo mai mo si la wa fo le va ngo ta yao. Ia sa no nga ta mo ta fa yao ngai va nga ka computer. Ia e fai uma ia lau sau noanga ma le ngang wha lalo. Be sisi mea. Ia ele sisi. E se fa sisi langa al kaku mo nga iau kamai ki voi le la ele vaso. Ia la wala toi lo wa man ma to felo ai lam tanga neva ia so. Ia ol fa tau wina la le ol textbook. Ol fa tau wa ol va ia so ne tau fa ia le alu lo wa ma tau senga terminate. Ia ma o le la sa felo ai atu malato. Ia ma le o mana ia le o mo to mo mela no o mai ele onga ia a o le silo la ta penanga ta mai ti tsau no fai o le o mai mal textbook ai le I fai atu le onga o wa textbook fo ia to fa popas fo I pili tsong ia nei matu ia ai pa me fa to atu ta mai ti fa nga tsau la no a wa ele na o la to ia wa onga termine Elena o lato sa whatasanga mai lea wangonoa sa to te lea ta maiti ia ai pe sa whai me va first come first serve ia il teimio enrollment ia ai o wa le se ana mea o mau foi lava noa ai le whaonga le ia mo le atu whaftai tele insi sa lo foi toi moni sia no lo mana I wale ai fa solo ta ko kala me ne o fa tal no nga wala u to au nanga lo fa tino le tatu lo mo pa pa ngala mo le atu le nga ngol fa tai tele ni ta o fa no lo time ina ia fa pe na fa sa fu le au nanga e me se fu fa funga le tu no I la u to tu lo fa tino pe on ia tele foi vol ne yaso ia fa tasi e suma o to pe o po le kalesia ia le foi vol ne yaso Ia, o sa mol na wa e fa fonga mai, si sina mai foi le ta o le fa ungol na o le fa tanu ngam se ta se foi ang si ni foi tono le sa fa inga fa sa ni si va nga tau computer, ia te mai ta ia Ainsley, Robin and Sonne, ia il nei foi ta ia, mai manatu o le o ato la fa fonga, mo si sia no le vaso fo, ka ko ko e felo I foi, ia mani si foi po Ainsley fio mai, ia il po kala me lava le nei. La ta tu se sina malo longa pupu. Ja, ona toi so toi le si vai ang
Sound the drums, the party hit them very loud. Come down and see Samoa, watch them sway about. Witness the Fa'ato party with Tama Samoa. So come on, get ready to see, do you want some more? Oh, Lumalua, my Siva. Fa'ato party, my pizza, polo, Tino, the fun, ila, Fala, my Tauliva. Oh, Lumalua, my Siva. Fa'ato party, my pizza, polo, Tino, the fun, ila. Who is Siva Samoa? Come on down, sway about, Siva now. This is how Siva Maya, Tena Maya, Siva Maya, Siva Samo Manaya. Zeru heel bij vaas oude of van beoorlog. Bakje poos aan zijn mijn vinger onder pepe en loop vakingo. Doe heel bij oude eenmaal loop en loop in een nieuw polen bakje poos en milo. Willen ook in mijn ralos, ik ben zeker bakken en sappen van Apollo. Wat voor een midden is ze yo ik kan me vijf maar zo zei oka. En een female apaka en loa. Banu van mijn kuma. Ik kan wel een nieuw worden zo je kan lijken. Je na maas in mijn kogie van ik geven. Oma onder pepe oma los van mooi met een PC. Siva Maya. Tena Maya, Siva Maya, Siva Samo Madaya, Siva Maya, Tena Maya, Siva Maya, Siva Samo Madaya. Who is Siva Samoa? Who is Siva Samoa? Who is Siva Samoa? It's all Manuel, my Siva. Fa'atau pati mai pisa polo tino rufa ila fala due mai tauliva. Oh, Manuel mai Siva. Fa'atau pati mai pisa polo tino rufa ila fala due mai tauliva. Come on down, sway about, Siva now. This is how Siva Maya, Tena Maya, Siva Maya, Siva Samo Manaya. Who is Siva Samoa? Who is Siva Samoa? Ya, te whātau te liu mai o le tātou po kalame o Maleifua Mai July au, whāwhunga mai o le pai o le tātou atunu. Ia, so staff o Samoa nei, ia, mai se atunu e mamau, ia le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel. Ia, whātau whātau ia le tātou malo whālolngia o le nei tai au, ia so ongo le tātou po kalame. Ia, e pe ona ia le whātau loina lea, ia o vāenga ese. O au nanga ia me se o le tautua o lo mawhai ona tu ina atu o le tātou university ia le mamalu o le tātou watunu. Ia le tai au nei fia whātala whātu. Ia i le fionga ia le au tuli langi Douglas Laban. Ia o ia o le head of department po le wata iulu iai ia le tātou vahenga whainsinia i ngalo le sau whainga o mtātai ese po o ia pe fo nei roi yo fai valo filima ia o alo ma fanau ia o lo ma fai ona tu ina tu le o langa pe mai ale ia o onga e tātou university i tua ia tātou fale whainga wenga ia patalo fala o fionga le au nei tai au ia patalo fatu la sunga te wanga ia le i la aloa fo is fam talanga patalo fatu le pa ia o Samoa i tamama tina matutua tal tonu le ua Maleifua mai fo i whanunga le lei. Whatalo whatu fo i le pa ia le au whainga luenga. O lo tawa suina le upo le ola i tonu
a fia nga taitasi whatalofa foi pulenga le tau TV e me se foi pulenga le al universite malo le langi soifua ya langi mare au e leo se makoti mai mo pena mo stupe ya ai fa fonga le za jo ju le tai au ya le mataina le fa tata noanga ya pe ona silufia le malu le atu ya ne foi ta mari u ma fatasi le nei tai au ya pe ona silufia ya le fionga ya le au ya e loa ia ana wo pe fa pu lo na swa fa matai vane ia man ya ole le au tuli lang ya po darkness fo ya ma sa ni le loa ia na e wo ma ainga ya o se tasi o li fa ya onga u loa le tautua i le tato university nei a mata mai lava le tau sanga tasi vai va ya polytech le kola sa mo polytechnic ya se ia pa ia mai le tau sanga lua fe maleolo awa a matana on ta penale tu fata singa yo tato sa mo polytechnic yo mai tato university awa ya mai lua fe maleolo ino tu fata sia se ia pa ia mai le tau sanga lua fe lotas ya o se tamari o lo le tau tu ile ngata tato university ya me se foi ia o le so ani inisio o fare fa nga venga tono tato no o se tamari I fa ya onga ia wai u mai ana tau fainga ia mai tato University of Technology I Aukilani ia mai lona failonga o le apply automotive engineering so o sta mari wa levalan tua ia a o mia foi ia ni failonga mo lulunga ia wale a wingo fa na ulo auto va mai ia le ta o le tapo kalame o le atu ina tu leva no ia e te sa no I foi ni se tu langa wa ta pena mai ai ia ele ngata ia o le tautua fa o le tatou sa fa inga ia me se foi ni pokalame ia foi ni vai nga tu vi sa no ai mo alo mo fa na ia na matanga foi o nei kwata fa na o wa te lo ia ni sina o le au dia mai nei kwata o no o le fa ma o ni fa ina ia sa no ia lo fe ngari le fa ya o aftai te vanga mole o le avanoa ia masalo por kalame fa wa nei al tato universite ia le o mai matou foi saufa inga I le fai wa lo filimo ia fia tele fa lawi lo atu foi matou foi awa nganga o lo fa penauna fa tino lo matou foi vaenga ia vaenga nei ale mechanical engineering e tolu ni vaenga o fa penauna vai ia o vaenga le automotive engineering vaenga le welding ia fa pe foi mal vaenga le fitting and machining ai pe fa mamafa las fa mtalanga I vaenga le fitting and machining wan me mo I lava te vang pawal nei o le training provider kai ron ke o se sa ka ai pawal nei o training provider olo o o ina le nei to mai male nei anga va e sa o upe ole si fa fonga manage do fa mole le au le fitting and machine o la so le fa sa mo ya wa fa fonga mai matu ya mal le do ia fa ftai pe ole fa sa mo ina taulata lata ia o le fa le ina o totonga tau machine ia pe la le vaenga le pe ono fa atu te musol e pau nei o le training provider e la te o ina le nei to mai ai tele na le iloa ia le taua o le nei to mai mal nei anga va ai tono o le nei sa fa inga po tono se o tatou atunu o le vaenga nei ale fita po le fita tena o nga luenga la tau te faia nga luenga foi fa le lei ai ia totonga masini se tu lole le nganga tai pe o ta vale masini fo ie ma mi ai to tono fa le fainga luenga e fa atino ina ia maua mai ni o loa tai pe o le vailima o le taula o le lafumeni wala to tono masingi ngau fa le ton em faila na fa le lei I le au nganga le la o ai fo I sungo fa ia onga sunga ia fono ia fatasi ia ma le fetalainga ia fiu le ia lea to mai wa ia le tam fai vole na ia popoto tamaiti na ia lato fai on fa tino ia nai
Ngal wenga ia. Tai pei la fai tainga. Ta vale atoa ia. Salo le ivas fulu 5% o ta vale. O lo o ta ofi pe o le e ho o le ta ofi e fau ma nuts. Fa peltana ina pulse and nuts. Ai la se fa le ton. I fa ngifo ia po frits. Pulse and nuts. E ma fai o nga mai i le vaenga e toi fai se fa fo po se natifo. Po se fa ni fofo. Po se fa ni fofo. Si la fia foi le afi ato al tavare. E was fulivo pasini. O le ho de pots and nuts. Ai tasil pasini o le ho de kelu po rivet. Ia po isia me fet la fa ngai ho dai. Ai la se fa le to. O i la sa o to tonu le tau o le. O le awanga le. No winga la le au e tu sa mana so noanga e fa moe le insinia anga i le fita. Sa o le le. Ia le mechanical. E rely anga i le fita. I le fa tinonga nga luenga fa insinia. Ai e fa so ani foi le welu. Ina ia fa so tai umana le tolu le. Ina im fa fa tinonga luenga insinia por sa. Pe o tu langa tonu lava le te vanga. O le fa moe nga atoa o le insinia ta vale ma le insinia so o mea. O i la vanga le fita tent. Wa ira se me fa le tonu man. Ia, en fai un fix. Tai pei la le si vanga le o tisk. Po ia le la lo le wili o le ro pa fa sa mo nga mea. O la brake system vo le ro kava. A fa le kongu foi o ma fu wa. Kwai o sui ia kafi. O la mole vo ile po tala sei tulo. Ia nga mai la ia le vanga le fitanten. E ko e si mufle le ia. Ila sau noanga le au le nei o te manatua. O se tasi le o vaenga e se ai ulu fale ni si le tatou mata upule o le fitting and machine. O no le tele o mātua fo'i e tu ina mai o latou walu mwhana. E le o malama i le tā ua o lea fo'i matata ese. E pea fa mai o e insinia, o e welo, o ai ngalo ai. Lea i le si matata ese e mawhai ona ia whaai poina le leila ia si matata ese. Tonu la le whaafunga mai a mātua malma malu o le atunu. I nei te ua whapea o le fitting and machine. I le te reso na tāu. Le ai, le ua whaafunga mai le sunga i le ali whaia onga. O le tātou porwhauru lunga o le tātou mta te le ia. A whaare tonu le afi, e mo mia i le fita. Po o le tangata lea, e ilo te mai o le fitting and machine. Ia, le laua sau no manino le tā ua fu o le mtata es. Le fu mtata, ia po le whaiwalu whirimu. Ia, le au, o te loa le tūlanga fu le leo whanau le au ai mai. Ia, i le nei foi kwata. Wa te loa ia le kwata le ua mai atu. Ia, i laua e tilo. O te le se numera o le toi foi mai. O whanau mai le tātou semester mua. Nga i le semester. I le tau vaenga lava ia le fitting and machinery, welding, ma le vaenga le automotive. Whaftai lava mo le whafsilite vang. Ia nai vaenga ua pa ula i titi lalo le whaingo mea. Mai le selau pasene nai ai le iwas fulvado, iwas fulfitu pasene o tamitin toi foi mai. Ia masalo o le mafuanga po le ole recent mafuanga le toi foi mai ia pe ua moa ni ngaluenga. Ia po ua pa solo tu fo i le Fai ai ngalai titi e po le mo sa va mo foi le o i vanga e o i ngaluenga fa vai tem. Ia o le vanga ale a foi welding. O lo tu mau pe ai ala tonu mai lo tamiti e toi foi mai le kwatalu. E fa awau ia kwatalu. Lo winga la o lo e o tele se fie inga o fai numera mai le semester mua ma le semester ne ia mole atu le fa malo ia isunga i fai aonga o lo fia ngai ma le tautuai pe o vaenga le welo ia o lo ile fionga ia tu mofono iu peli yoane ia o ia le o lo va ia le tatu vaenga le welding
ia le anta u fo ile vai ngale fitting and machinery ia o lo iai ia le fionga ia fono ia fatasi ia le tofa ia fiu le ia ma le vai ngala le tatou engineer le o lo tofa fatasi ia o lo iai ia le fionga ia tu loma tu sa oli ia ai mai se ia o le sunga te torite o lo to vai nga ato ale le au te mana tua le i tapo kala minita ia wai i to foi vai nga ile nga to le fa na wa o ai fo tato pokala mele a mata i le fiafi i le fa funga le atunu ai mai se ia o te lo la fa funga mai ni se o company mani si fo business o lo to tonu o lo a fia i tato mta ne o le engineer ia o le fitting and machinery ia ma le welding i le tāu o le tato pokala mele o le apprenticeship i le wa te loa ia le la fa la te ringa o le aunga atoa ia si itia ma ia tau mawhai e wha le leia ni tau mai mangianga waa e le o le lei ma atoa toa i tua i tato whalawhainga rue e pe whai ona e sau noa i le vaenga rea wai tāu al whaafunga mai ale anuma manu le atunu ia whaaftai te langa more o le whaafsili ia leo ka mai il polkalame lea o le apprenticeship o le apprenticeship o le polkalame ia le teminei o lea e whaangasolo ia nisi o fofuanga fo ina ia toi si ilunga mwha lea atili fofuala i mwhaino o tausanga fo mwhaino whaatino o le polkalame fo lea ia e moli atu fo ilenga whaafitai company ma business taito tasi whaawanua mai ia nai whanau po nai tamaiti alo o whainga luengai. Nai am whai o na lato maua le awangoa. E toi o ina e fo i le taimi i le afiafi le lima na i le walu. E am whai o na se i lunga le to mai mwhalau ai tele fo i to mai. I matata ia pe o na e tā ua. Ia o le teminei o le whaau au ia le tausanga tolu ma le tausanga lua. Ia ona o tolo le tausanga fu. Ia wai e se swinga lai titi la ia. Ia pe o le tāua o nei polkalami. Pe ia ina ia mwhai o na lifi runga ia ngā waa ia matomai fo i o whanau o na o mia ia lea au ngā. Man whanau lapa. Leia, ma nino lele sau noanga le awa wai e tōlo pūlou ia i la tōlo awai mai nei polkalami. Ia rau. Ia wate ta inga ia pe o le vaenga le tātou marus anga whaetisi. Ia o le pūlenga suawai. Ia o i la tōlo o i tātou wharisi po le asko moto. Wai te whainga ruenga mai le valu le taia. Ma nawa i le whai le fiafi. Ai to apprentice le lima. Se ia pa ia le aforfitu. Ai mana tua foi ia e fiava ia so ole kuata i le tato apprentice. Ia e se a ngol terminei o le a foi o le kau fa umai tausanga lua mal tausanga tolu. Awala ia polkalame fo le e anga ia i le tausanga fo. Ai ole tala. Ole malosi. Wai o te iloa ia inisi o ila tau ne o lo au mai ia la iti ainga i whanau ia ai mai se fui o le tau singo ai o le whaavano ina o le taimi ma le anganga fina finau i le ngata o le whaare lei o ngā ruenga i te tonu o le tātou o tunu ia ai a wafo le atina ina o ainga wa o te dope o le nganga atuana si tia le to mai fa le aonga ia o mo foi singa si kanga singa o le tutongi ia e fa o popo ia i le tutongi o lo tausia ia ai na fa taile au le vaenga le apprenticeship o ne tau io te ro le la tanga i le fa un o sa to pokalami ia ai te sau no ia i fa fi tauri o ani i tau le fa fo mai le mamalu le tulu i matua o le sau fa inga le nei ia o matata nei o lo iai ia e pe o le sunga ia le au. Ia o lo avea mata iulu o le matata o le whaisinia. Le iai le fitting and machinery. Ia o lo iai ma le vaenga le welding. Ia po le welo. Ai o le sau whainga atoa.
o lo iai ma tata se pe tolu ona o ta ua ia fatasi ai ma fa ele tese ia fatasi ai ma le vaenga o palama le plumbing ia o le vaenga ale ke wa misi se vai Pailitio. o le falitio electronics fai pusa aisa ia le vaenga le fai pusa aisa ma fai e malulu o le vaenga le kamuta no winga matu o mo va vo mai ia ne ja o mtata se umana o lo a fie la lo sa fai se no la fa fonga a matu mal malu le atunu ni fa fita o dio fia ngai mari mari tata sa fai ia ele ngata i la fo i kwata fa le o ia ar sa valinga ngi fo ngai kwata ina ia si da fia fo i matu ia war ngalwenga ide ngal kia i mai o fa na wi fa yao ia i fo i le ngalwenga matu e ma fa yon sa so wa sa no ia lo fio aftai te ranga mo fa sit ia msalo o le po si la fia fa fita ulin melta si la vale ai tupu tono o tato universite ia me se lava i whana waonga. Lele o atu fo i vasenga. O le tuai atu pe o whawhita urianga e. Kuri manea o ngā e. Te leo por kalame. O le o atu i vasenga. O le tuai atu. O le whaatau ina o le awanoa leo awatu iai. E vo isi i tamaiti e. E awatu ai le scholarship. Ia, maali. E awatu ai le scholarship. Ai le isau le vasenga. Le sa o senga ale mau famtalanga o le fe no ai solo ai tono o le tono me la vo le tate ale fai a lofa i matua o le va tu le ngo scholarship i fana o le o fa nga ina i fana o le nei ava no atau e longa vai le fana no vo le ono le tam fai o fana e fa nga va ngo le ia va le atu senga o le tuai atu, o le mo e atu fo i vasenga. Ia le ato tole, le mafau in fai ona latu atoa vo i le. O le latu i fia learn se me le aso, male aso. Le per fa fita uliana o le fenga i mai matou fai au. Masalo e lang tasi i mai a ia. Ia polkala me taitasi. Tusa mal fa fisilia lau so. Le fa fonga mai le tunu. O le tausanga leo se tausanga na si tia ai le numero tato skolsepi. Mai tausanga i te leo o mawai. Ale sau noa ia le fionga ia le au tūlangi. Tori, e waku skolsepi a le fonga. E be waku kuisi alu sa ailu mara wala. E fia tausami ai. Ia ai whaafonga mātua e tā ua le tato ngaluenga so tau au. E tā ua ro tau whai leo tau walong whana. Wa whai fo e te whisiringia ia se tūlanga ua whale tonu wai maka. Le au o lo ave pe o tau lewa no e whai whatata no mātua tūlanga lea. Ia, lea lava. O tūlanga lava nā le iai. Ai awa sta mai titi fo ile le in whawhitau li tono ainga. O le awa tu lewa no e amai mātua e whataltal noa. Le foi ave iai o sira fio soenga. It's all competency based training assessment. Ia la ia wanoa e lua petolu. E me whai e o na toe tama whaire tame titi ina toe supe da pepa lo whaale tonu momo. Nei e me whai e o na pasi. E le ira se mea le le pasi. E i le mea fōle o whalongo hoi dea. I le wae whafonga mai a mātua. I le tātou kwa inga assessment po le ilo longa le whaatino e tātou sau whainga. Competency based assessment. O le ala wa sa no mamlama la wa te idisi matua va la me o le pasi le fa fonga le tunu o tato matata ese nei ese vole tu inga assessment pro le longa o lo fa tino ai wa o le tau mo fai ina ia ausia e le alo po le fa na o lo tono nei ia le standard po le tulanga ma lunga o le fa tino ino se nga luenga no winga ale pasi le suenga mua. E iai le avanoa e lua le i tu atu. E toi tu avanoa. E toi sa ili ai ia whanau. Ina ima whai, ona au sia le snen. Ia whafonga la matu. E le whai ngō whia le ngā ruenga. Ne te i fōi ua
fa se a mai ma fa pe mai o ia me fa ia unga le fa ia tau fa fonga le ni jai ia o lo tau ma fai lava ia le tātou sa whainga ina ia ma whai ona au sia tūlanga mawalunga e alo ma whanau matango whiel vai ngai pe ona sau no iei le au ia whafonga le tunu ina ia manino ma mala mai ia mātua fo ia mai lātou i wau kero lo whao so fia le si tangata fo ile le whainga luenga wa o le van koe fia sau fo inga le au e whape e ke wo la ku le pasi le we fa von mai le ai e le pasi ia wa pe va nga pe na so noi pe la fulu ngol spaka mo se fa tai inga i le va pe a se le kala ngol spaka mo na va pe le wa e fe le ai e tu mo no alo ko kala se ko ala e ma fai ona toi mo wala va no ia se va nga mul te fia sa no ia ila o fe ngale ta iulu le tātou vaenga o insinia, nau sunga fo i whaiao. Ia rei whai wina tā paukaram? Ia, whawhitai te vanga mole. Nei awanua matango fia. O le toile, angang whawhitai fo i le pūlenga TV wana. E mese fo i pūlenga i lingmeste mo nei awanua matango fia o whai fo i ana o mai ma. Whaaso atu fo i awanganga fo i an mātou fo i sau whainga. E mese fo i si mātou vaenga i lolo. An mea mo i lava, ia, e le taitai lava ia ni se le ni e whai se whaalau i loa fo, le road show. Leo whaangale nei awanoa matangofi. En whai fo i ona tala atu fo i ama whaalau i loa atu fo i tūlanga ia. Whaftai atu fo i mātua whapena ona langulang sua fo i whanau. Ua avea fo i mātou, vaenga i whai manatou Waenga ia o ngai fo i le nei kuata. Pau mea ia wha amalosi au pei whanau. Ia wha penao na tau lau o wha moi. Ia o se toi wha popotu le tu sa fo i male taunuanga lau sunga i taitai o le polkaram. Ia, wha fonga sa moa i le saunuanga malama. Ia le fionga i le ta yulu. Ia o le tātou vaenga o insinia. Le fionga ia le au tuli langi Douglas Leipen. Ia o le fo i olo tau tua i le vaenga o le tātou universite. Ia, sau no malama fo i ia wha malusi au i mātua i le lango i le tātou ngarubenga fo i whātasi. Alo ma whanau o le a whai wina tau ma whai nei tau sanga. Ia, toi wha lima maasina i o na wha umale fo i leo o awa onga. Ia ma whai o na wha wina. Ia le tātou wha unga fo i whai unga le tau sanga. Pe au lia le lofa maleanga le leo le tua. Ia, le au, whaftai tele mo lo taimi le nei tai au, whaftai fo i le whionga i ali neta, tai mani aka roi, ia, mai se fo i le mamalu le tau, sau whainga tau tolu i vaenga tai tasi, ia, le whionga ia maa mea, ia, mai se fo i le whionga ia tu, ia, mo le, ma le au whainga luenga, ia mo le awa noa tātou po kalame, mai moa mai sa moa, ia, le ngata i le tātou whalau i loa, i le vasa fo i le nei, i taimi masani, ia atou no le asu mai se tasi fo o nisi o vaenga o le tātou sau whainga. Ia whaalau i loa fo i isi matata ia e peo ne ele o nanga. Ia le tātou sau whainga o whaiwalo filima. Ia mo le taimi nei o le a whaia se tātou marolonga. A tōta diu mai whanga solo le isi malo whaalolongi o le tātou pokalami. Ia le sui mai le tātou sau whainga o whapisinesi. Ia po le Faculty of Business and Entrepreneurship. Ia o le a uai mai la tau sui. Ia ina i whai vo whalau i loa nisi o vaenga. Ia mo le malama a mātua ma le mamalu o le tātou o tunu. La whai as tātou malolo.
mai e siva ma elu le musica le ua patu le tele e fai ai ova e siva sa o lava oi ai tu messa se kasi slow ni mai no fia tato kasi slow tele mana o eve vesi tato kasi slow ni mai no fia tato kasi slow tele mana o eve vesi tato e vai lá o música wai ai e ingula u fangu et fia ai au fo e te so nga fai fula lo ma kai tele ai kasi slow ni mai no nga fia tato kasi slow tele mana o eve vesi tato kasi slow ni mai no nga fia tato kasi slow tele mana o eve vesi tato ole pia se e fia ai e koma mai fi au mga luenga sai ai lele su e pisi solo ai va ai magu olo o kapua i mai kasi slow ni mai lunga fia tato kasi slow tele mana o eve vesi tato kasi slow ni mai lunga fia tato kasi slow tele mana o eve vesi tato Ya, ua toi foi mai tatou por kalame le voi vai ngol tai au male lau fa fonga tapua i Samoa i lunga so tainga o lom fai ona i mai mo mai ai ele ngata tatou NUS TV e channel 8 e fa pena foi lunga o tatou penga o famtalanga ile i so tainga i lunga o tatou Facebook ai mas foi lunga le YouTube e o night sila mai le vai ngol tai au e mai fifi tele o lewa e sila mai foi ia le mo fama tasi atu se tasi foi foi a onga oli foi am si ni i tonu foi tatu lo mo nei papa ngala ia inisi foi mo tata le am foi ona ia sa no ai le o mai fa tasi malisunga ia Darren Michael Mangele ia o se tasi foi oli wai o mai sona fai longa mawulunga i tonu foi o le a onga le USP ia i lona fai longa o le Bachelor of Arts i tūlanga foi o le meita i le Tourism and Hospitality le ua mai ai nei tai au maua te le foi lona sau ia le sunga ia Darren ia i vaenga ese o loa o ina i foi ia le vaenga tā ua le tunu o le vaenga le o le whaatani malo ma le whaaturisi ala tele ia isa sila fia o le tunu ma le whaafonga le la atu lewa no ia Darren ia e sau no ia nei tai mo mono fatalo fatu i lau sunga Darren ma lo le sai ma ro fu so fu mo ia nei fu tai au fo ta falava ro to fa mut pola sunga le fonga tata pokala mele nei tu al tai au e me se fo ia le fa fonga mai mo me se tata atu lu pelo Samoa o a inga mai masali e me se fe pa anga fa pe ona mai mo mai tata ala ata e me se foi atu no mau ia so fo mau ma le langi ma ia
au le makalka pukalame se matua se utua ali Darren ia se tasi foi o chai na ulua i tofia foi ave ma chai o tatu lo mo le fionga ia mangele mau ili mangele ia se tasi foi le foi masui o sa mo i fa foi i tulanga o ngalwenga fa va malo i tonu le tunu New Zealand ia msalo so chai mai ia ngali foi ma lo fa il tapu kalame ono se tasi foi o chai longa i tonu tatu university ia au ni chai au ia ole au ngau te ole tala me o so fina ngalo Darren ia i tulanga o lau nanga o lo fatino masalo telefoni ala man fa na o lo tu vai tono o lau fu tau tu o lo fatino male o nga o lo fe ngai fo i malau sunga le li fa ia onga e tono tato university ia fa tu ia te sa no e nei tala mai po kalame o lo fa pena ona e fa ia onga malenga fa lo ia fa ftai lava lo a to fa mut pola ia mo sila fia la tunu ia o lo whaingaluenga nei po whaia o nei lalo le sawhainga le business for Faculty of Business and Entrepreneurship le vainga la le certificate 2 i le Tourism and Hospitality po le tusipasilua whailonga tau o loa lea mo le tato whaatari malo au nanga whaatari malo ma le whaaturisi e whaala vainga lo mato iek wha vainga o le vainga mua kukri po me tau puka leo e lo whaingaluenga i le po whaia o ngai fwele sunga Martin James e tasi fwoi wailonga whaatari malo o lona lua o le food and beverage po ngaruenga i tono whareainga na tau i e servinga i tangata i tono whareainga i a waiters ma waitresses me se fwele ngaru lua i tono pa suinga o mea inu ese lon tolu o le front office and accommodation services po la tau i e luma le reception po la tau i le luma le ofisa mua le tau ata i luma ngaruenga wha ofisa mua ma le teu fale housekeeping la tau i e whamaa ia potu boy me se le whaltani malo ato ia ma le tour guiding po la tau i e o e wha mai mo tangata ta wha mai mo mai whafo so vainga la i e wha le tu whatasi ma o le tato pokalame le o le certificate 2 tourism ma le hospitality o le sila lau sunga li whaianga Darren ngi pokalame o se lumana i manuia le o le atunu le amata tuina o ina i vaenga i o le whatuwisi. Whaftai lawa rau tō wha amut pola. Lo wa wai lo ia me sila le pūlenga al mato sawhainga. O se vaenga tā ua tele. Awa o le pōmala e le sila whira tunu le tūlanga lo o el tato lalulangi le turisi. Awa o le tato turisi e tele le whaamboe me tangata e mai whafo. Langa le ua tā puni o tato borders. Le ala ua whafoia. O wawa ai po la se whainga e whai ia wā o tamaiti e mātou te awa o ina tamaiti e umalo le sāsāla si po le ia 13 o mailoa o mailoa lātou e tusala pe o le tā ngofi mātou tamwhai whamasani ngā luenga whāturisi whamasani ngā luenga whāturisi pe o se lui tau tele nā mo i mātou lui tau tele nā mai mātou o le whamasaninga lea o alom whanau. Le nā tūre o le whaaturisi, awa e le whaingo whie. E le whapea o le industry po se businessi po se ala manuia. E le mālolo. E le mālolo e 24 hours. Lusu whai tū la o whainga luenga o matangata. So mea la ngā le tamwhai e mātou e whai mātou ngā luenga le lo po le mātou wala au ina fo. Whaile atu tamaiti ia o atu i e la manuia. E le ngata ilia, i le whapea whaina tūrisi e mauenga luenga. Mo i lava. E toa tele lava tangata po tamaiti a mātou. Lo whainga luenga le, peo i a mātou le tuspasi lua. A maua lo whailonga tau o loa. E mwhai ona e alu isi ngā luenga. Aua le waiti lo le sila le tamaititi. E whaalau tele le waai. Whaalau tele le waai pese me amata. Aua pe puni mele se whaitu a wale au mai lunga foundation. Wale tali isi departments po isi ngā luenga. Ala e whainga la tia mai o tia mātou. E toi fuatai mai ai pe toi taumwhai a tiri. After chile, mana ia chile lau saunoanga Darren, vaenga tā ua ia le whaafunga le tunu e uia ina pangatia si o tātua tunu le whaama i o COVID mana ma tūlafono loine. Ia ele nau le tunu o tātua unde pēnā furi lalo langi. Ia aolo tilo pe, olo ngā lulu e pe lau tō au nanga e whaatino pe ngā luenga le o ina. Awa o lesi ala ngā tupe
Tele le tunu tatu le mo mai. Ah, fa tali malo mo tatu visi le. Ya mai ta ua tele fa fonga le tunu. Ah, fa ifo ye tele ile malu fo ma tuolo fa fonga mai. Ya ma vai ngolo o ina ya long fa na. Ah, fa ile fialu il computer pe il science ya po nisim ta po le o ia ale ava no le si ya tatu po kalame nei ta ua tele a. O le fesili vai ngane o le vai nga fo yo tangata ua matutua au lo i tonu o le industry o lo nga lo ma service tonu fanten ma lo ma tele ona e ma fain to e fo i mai i se por kalame a onga i ya auto i nei tu spaciale tasi male lo After lava lo to fa mutpola ma tango fili fesidi yes ya in fact o le si entry criteria wa lua entry criteria le pokalame mo la tola i el sa sala si pe mai e se lau valos furu la to maka tau na mau ingilisi mani mta upsetot mta upsetot o le entry criteria la o le matured student like mo le matured student o la tola i o fainga luenga i tonu o fatan malo e lina to tu spasi tau lo em faiona o mai em faiona o mai ia mai se tu si fa maunia po se la to reference me la to employer po fale le fainga luenga ai e tau mai okay le ala o fainga luenga o mi fainga luenga pe lua tau sanga pe tasi tau sanga ala o iai ona o le si vai nga ta ua pito silin ta ua mato pokalame o le work experience wa lo fa nga solo le temi nei le semester lua o le fainga o mato mata upu e fai poloka o le winga o fa matalanga se ilonga la vai uma le mta upu le tasi le va pi fa pe tolu vai aso uma fai su enga fai lo ilonga tan fai me i le si va enga so o le semester lua la lo alu temi nei e se fulu vai aso e fai mato o ngan mato specialized courses po courses here available tour guiding front office food and beverage mal cookery le fa vai aso mon budi fa vai mon budi or work experience to so nala le wata pena mama watu ya aberola work experience I fa apel se matured students sa ulo ele work experience e ma fai ona fa ngalo na letter ngal reference mai ona fa fa ngal wenga pe tasi tau sanga pe lo tau sanga e fa nga e fa ilo na work experience nga sorry ta ua telele si la mai si o tatu tu no vai nga new sau no ia sunga mangele ia poteren ia nei vai nga ia ole tui mo ole va no ali terena o fe la le te finga renga ai a fai le te nau e tui fa tele ina lo wata mai malanga va ile ia le le ona le la le ma ka la foi le si vai nga ia ta ua o ia la fa long no ko a fe o le ska ko lo ai ngo le fa funga mai va nga le te tui wal to tele na yo matu ta wai o le foi nga lui tu fa chen malo ia o va foi le sanga tala o ngai la loi nei va sing foi mo lo ngat wenga e o le ko fi manga ale la walo le ngat wenga mo mi fo tu spasi na si elu ale la mo li sing va na ia tele cha o tele sa mo mai foi o to matu ia nga i mai o le mo li sia no e mau tu spasi manga i manu ia foi le ia le tongi ia ma fa mani anga tau selen o le vanga le toe tau tu se fesidi malenga fa lo Darren o le vanga le accreditation o tatu tu spasi e mo nei a wale mai tau ina foi ngalo fa vai temi pe o le mo mi mai foi ngai me yo ngai ngalo nga fa tu risi fa tal malo ia mai sia wong danga ia ia o la se sila lo sungal fa o nga fa tia i tatu spasi na o fa foma fa ngalo ngai o tato tu spasi le temi nei o le tu spasi o tato university wa sa felo sa no anga o telo ngaluenga fa vai taimi lo wa ai lo wa ai atu fo ile disi o sa ngaluenga ia fa tu risi il temi le e papa o so mala mai ai but o lo uilo ai a bato tu spasi na a bato mau reference po lo work experience talia wa o lo wa ai lo mala o e to mai malanga ba ale o lo apala e fia lunga luenga fa vai taimi so io le foi la mo le sia vanoi foi ke le fia fa wa ile i ka ko beach valley ka ko hotels i le ko foi na pala i le sa no Darren e mau foi le vango a mai lau tu spasi le pe tasi lua nga chai e fa tasi ai malau reference ia mal telefone o nai tu se support ai o fa mai lo ka mauskalia o kama nai vai nga chau ia i le fa fonga mai e si o tatu o tunu o la se sila o ko kelen ka mi ka ko se le o no mon ngai
o pokalame mo ngi ko Whaftai lava mutpola, so wha mutpola. O le maali o le tausanga ni, mantua o pe o le amatanga o le tausanga, la afa tausanga poroka loa ia pora sa. Mato mawhauwharo mato o ia le tausanga le ailonga toa tere nisi. O whate ia mato la matanga o se mestangi o le tausanga ni, le sau enrollment, o watu se lau. O watu se lau ta mai tina enroll. O watu se lau, o le meranga o whate ia mato. Whaanga le whapea mātou, ia le ua poloka poras. Ai lapa ui. Ai lapa ui, o pa ula lo tara tupe tātou i le tourism. Whapea la mātou la latu la lo ma numero tamaiti. Ai le ia, ua whatele ina. Susa la peo i wal mātou tala le whai, o tangata i o mai tonu wha tourist, o tangata i tuaroto. Tangata e o mai e le whimanga o e whaide me awala whaingo fie mana o e Turo lawan mutu marafi nga sul le uru mama ya fur mo uru fa pena so ye to tele tamati na over to marcela ai pe o le wale le mat semester mo to tele tamati fa mamulu ono le elima vai a inga ai me se lava to no pidi e si tei mo te future so tamati wole ai o le si foi le tiu te mato fa ya ma te va ai ma tau si wa pe o mato wa fa na ia sa o le mato o wala au la tu numero telefoni fa pena ave me oli ma vai la to ainga so ia o mera na wala tele mo sponsorship le ava no tele me se fol tivet o il SQA o le ISAC fan le ai tele pa wal me o apalai o le su e lava ma apalai fa tumul form wa ya lu e suel manuia ia sa o le e wa sa o ila usau no ele kau ka ia fu fa ya e chau ata cha ia tua o ma watu pepa ma ave o le men e tu o le fo e chau fu fa singa lu nga o tamiti a o lo maua mo scholarship ni o cha fa tu ia ai lo fa tu mo le usau no ia le sunga le fa ya nga ya Darren ia sau e fa tu mo fo ma palai e fa iti e fa fita o le o le nga fa ti o no tongi o pili ia lo fa sa o le Darren lo fa foi nai matua ele tu sa uma ainga o se foi ainga e tu ele fa tu anga o se ainga e tu ele sami i le faiva ma fa ngotanga ia o se foi ainga lo tu inga ruenga a ta tu ne ia no fa na lo tu no nga ruenga ia ai no le temel ta pokalame mai fi tele ia mai ia sa no nga fa i po se va nga fa i te fi sa no ia ia va ta se ma sa fa tu anga i le foi kwata i ia li mata mai ta ia o nga malenga fa lo fa tai la va to fa mut pola ia ai lava mesili lo wa mau mai le nei lao o tala mo ia o le wa no fia sa o le wa no fia sa wa ma mai ke le se no fia sa ta no mo fia fa ta sa le no sti ai fa tai lava mesili lo wa talo si ia o fa fonga sa mo ile mesili lava ia matua mesili lava matua fa na o fa peono ta wina ni US wa tato university e tu ava noa lava tele ava noa tele lava ava noa e tauna tato mai tau te aonga wa o tara lava ia e o faisio tama ona tara de ia uma leo langa niu e aonga so lava leo langa niu e aonga so me ana i tato matua me se foi fa na o fa peona o tau wina ni semester le la uma to tasi semester ai e la tarataro fa na tini pe la tarataro na umma seme ya tili na fengta tili na on fengta so ya fa malo si awa tu tato alom fa na de ngatan mato sa fa inga fa pel mato pokalame al fa na wa to al tato universite moi la me se fa na o fa pen fa fonga mai lo a onga ya fi na pe wa lumba na yo tato atunu inga ya me se fo ile mo e lava fa lava mo e fa pe lava o lo yesi na me o to fi malama tili mai ia fa so time ta to university ia sidi mai mo are wa por mato sa fa inga foi de ave nei tu la fa ta ya tsai fo to fa mut pola me se do fenga luenga con nia va no mata ngo fi pola foi se upu sala ambol mole ia fa mangalo mai le au na vai nei ia ua tātou whaiwhaafitai Darren i nei whuitai au ma le sunga tala mai au mai ane le whaafunga tāpua ia le tunu ia ona ua te le fwoi lo sao ma ua si awa noa e whaafunga fwoi le tunu o watūlo fina ngalo ia i alo mwhanau o lo whaapenao na whai mai tono tātou universite ma o ngai lalo le pokalame o lo whaapenao na tautua mwhailau o unanga ia tā ua te le fwoi lau whaamalosi
ma le o langa nge o fina o le aunga a o le tali la pe auma ia e fa e ma fa la e o i fa manianga o le ata mai ma le poto ia le ngata foile si e lunga kulanga nga luenga ia ma moli el fa tele ia na ua va no mai le sunga ya Darren ia mo nei tai au fa talo no ia a le upu moni mangele e mo pe se o vangoa ke le wa u men nei po kala me fa ngasul ia pe o fu to fi mai o el matur chau fa inga to sau fu to la unga ta to po ka ma na ia tele ia ai anga le fo ia lo tatou tapau sili le langi fe au manga luenga ma le tautua lo faia pea le malo lo wala o ina walo mfa nau ia lo fa pe nau no tu mai lo mo el papa ngala ngala ia o ani fai vo to el ne yaso ia au tele le lo fo le tua ia anga le fo tatou sa fa inga ina ia lima tamai tai faia onga ia walo tu fai vo le fa pe na fo ona se u fanua ma fai wel nei kwata ona luo le fa ngasol ia anga le fa tasi mai foi le tui fuanga le yaso ia o la matu tala le dar ia e fa tele sa moa le we manatu ia wa a to foi se fa fonga wa ia ile taltalina o le finangalo le li fa ia onga mai manatu ia o le ia se vai sua ile fa pe na ona ato ile ta pe nanga o le ta ia ia ai ta tu fa il tala foi le ia e koe malama foi kai au ia e koe oso foi la tai au ka ku koe fe lo ia foi ia ma le sunga le fai au ngal tatu por kala me lo fa nga solo pe o le Maleifua mai ia manatu ia le wa fa maula lo aku fai au ngola foi se ngana o sala le nei tai au ia po se foi sa matala o le tutusa malau fa fonga sa moa ma tatu wa fatfata il nei tai au ia ma fa maula lo atu ulanga nei tai au ma por kala me ia ai tel tonu ia o le anga le o le tua ia o le asu ia ni fa le tono le nei tai au mai manatu ia o le aka ko faisinga malo longa pupu a toi tali mai ia ona fa nga solo atu le o isi vaenga male nga fa lo nei o le a o kalangoa I si o kolu e kusa foi man kau fa foi ngol ma wainga pe foi o kau fainga elección a le li palimia kau fainga ma lo po la se tu langa la ia le ma wainga mo lumanai ka lo fa si o kolu ia vai o ese aula o uma ko akumulo lo fai aqui oi au que le mal mana mai aqui oi po lo fai tau ai sta mio fina kan e ala no fai le fam talanga no tawatina o ta ainga ilunga ngai me ala o ka ko kua po la so manatu il ta inga po fe a fa ia il ngai mungala yo e wa wo do la o ai fo ia ya ma umanga e mufi fai ngai me ko pe mama ai le fa ma no ma fa na ai mai se o ta to a ya wan ngai foi vai ke mi bo fai la ni so I fuanga anga yo ka ko a ia ai mai se sa skamalea oi
Ia o le sau e whaapi whakase. O le ala le tonu o taua. O le tonu o taua tateo i lo wainga pela ngofu ai i alu i lo wai. Le ka ke o ia inga o mai lua. O lo wainga ia ma lo wainga ia ma ainga o ka maiki. O la ke ia wainga o ka maiki o le whakua ka ngofu. Ia pe ama wainga ka maiki. Ama o loin ka maiki en ka o le ainga o ka maiki ai ko ka ainga. Manga ia fo isia fika pe ava pe tau nu le fa mo mo a fa ya nga ngo fa pe nge e longo wa ai ya le se sa men fa awa kamai o manga ai sa wa ya le ko ke le au mole le fa solo ya wa la fo inga mole o ka ngi o lo me o mala ele está fiel em a minha olha aí pá mas minha olha manga eu é mal o marca o ai bueno agora coi ya aí tem milane e olha tô está mais especial fa Elia oi vai agora fa Elia a falta aussi mas isso lá faz aí se tô faz a tu se vai songar e mas Aku ni pe we kau de ma e mingoi mai ri. O le anga o mai kau aku ngil ka pokalam. Ale o aku wakali mai lau su aku lo asa mo fa fung. Ale o kali su ar fa pokalam me le kai kai. E ye le ava no ta o ne fi fa se tala fa ta ye li te va. After te le lo manu mo le lo fa mal ta al malu ta ya. Ta tu pokalam. Ya wala mai ya te vanga. Ya after le anga le awa ole pukalame tatu e fa mo de lo fatuno e sa no mulpo pai ali ta maftanga mele sungofu usai umalta di mami te muamu ka ke watu vo inga le bo break fa longo so e mole ka le fa sa ka le kamba o le ranga o papia ai inga sungofu fa so mata pukalame le yo le mo ia le mole ya mata ngo fie fata tan nga ni ta mul pot so le ta wo ya ta wo te li mata mai la vai le ta mai ta ya Ainsley o le ta so fa inga fa sai so mai le afio nga le au tu lang i ta so vai nga o ta sis ya fai u mai le sunga ya der o mata ngo fie o le funga ma tu ni ta o le nga fa tai foi na e lang long sui foi lo sau no nga te vanga o le vanga le tele o vai nga se le o sila fia le tunu
Au le tala i nei fina ngalo fa ya o ngai. O le vai ngala si leo na o fa tai uni na au ya. O le mafai lea ona tola ulau e mama nino le message lai avi tangata nei fa ya o. Le vai ngale o le vai ngai u fale mai ai. Ia o fa solongo tau. Ia ma le fa i ungo le au. Ia me se foi ona i fautuanga mo le ima tamai tai au. Sa o le li, mun pola i pe o vai ngoi tau. I le vai ngā mari, e reo te vei, te lau ta sia umai a tātou vai ngā i le whata tano, o whawhi tauti. O le alu i le vasenga. Le whawhonga mātua. O le alu i le vasenga. Mai a i tātou whata tano ai a Ainsley, saua i a le au whaasolum. O le mātua. Whawhonga mai mātua ni tāu. Se i tanga i ane. Se i vai ifo. Ia so soani ngā luenga. Lewa e whaafonga mai nei taio. Ai le na o taio nei fo. Ia mai tātou whata tanoanga i le vai as. Le songa fua se i pa ia mai le nei as. O le tū langa lea. O le alu i le vasenga. O le vaanga lea langa e mai tau ina fo i langa o lau sunga fo i le li whaiaonga. O le fo i e tau te whea ngai pēr matamai taonga yaso uma. Wai uma fo le tātou por kalame nei. Ia na se e foi le yo foi fa ya on le yaso ale foi te mai tau no vai vai ngale tasi sa o le ai a mai ia la sa me kokia o le la te pena le kota la se me kokia ina ia foi ia le fa fitau ni o le alu vasenga o na mo le pola i mantuala e se ala le vai ngale o te yai o na pe o te fa ya on moi matua ia mo i lātou o loo whai a onga i tua i tātou wā onga whaau wau. Ia po mtātais ese. Ia e maise fui o tātou tangata o whai ngā ruenga. Ia i lātou ia peo whai a onga i. Au lo i fui nāt poka lame le ka o le PCT vet. O lo ia ia tātou whanau ia le whatu au mai tua. O le lui le ave ia. E ia le maka o le saut vaseka. Ai o le tenets, po le sau vasenga, o le te lea i o lona fisosoani, i le taimi e tuu whaatasi ai o maka, o se whaatai ta ima. A whapea nei e whārima o vai se lau ia o maka. Ia, a le toi lima sifuru, a o le matau pulea, e te whaau wai. O le whaamaningu. Ai fai nai e whārima. Su e aku le tennis. E oki. E ngā o le 2% le whapasene ina o le au wai vasenga. Ia, e so se investe ai whai ele mea lea. E tupo i fwoi vaenga ia. Nanga fwoi, e tolu tu ai ngā domains po o vaenga e ilo ai le tangata aonga. O le muamua. Whaperitani, o le knowledge. O le lua, o le skill, ma le tolu, o le attitude. O le attendance la, e sau mai i le attitude. Ai mantua, o le attitude, po le a mio. O le mea mana o mia ma le tau siringa nga o se tangata whainga arbe. O te mana tua i ere matou ave ta avale o whainga luenga maro ia sui. La tu lolo fisa sinia, tu ua i se fulu tala. Wei, alu e mainka ko pankeke, ua tala. O no vai atu ai whaari i ri, anu le makeki, ia te mina o taile. I se tasio i le ofiso purenu. Anu lo whakau pankeki, sau, walu tala pankeki, ai lua ka ala le sui. Ai lua ka ala pankeki e ka kuria koe le mai. Whakura no e siria, sore, o rā mo whau. Te rei sau o te whakau pankeki ngau sau te au tāwa. Whaina o e koe ngā, ole a mio. Ole a mio. E ese re to mai. Ese re anga wa. Ese re a mio. A o mea ie tu. O lea tātou te tau mo whai. Ina i aru ese atu. Ia le whanau a unga Maleifua University. Ua le lei o nā o tau. Mulpona. E peila le kala e kusa malesi kalanga lesi a wali ko kolunga e whenga luenga o malukanga luenga e kasi. Skamala le kalango koi o le skaka o le lalo le tuna staff. Ia au kamala i se ori e kolua. Ia
e kofu e mo ale si e mi fai longa master so lesi e fai longa o bachelor so lesi sikamala le se fai longa e mama lama vola ka miki o pisa ro ka mai e fikuria ia las ka miki dei fiau e soli ya fai kulo ole fa ko e wel fa ko ka di mer kala soli nka koa o ngau ma mo oi pi oi SCS ya sira kom soli ali fa ilonga o mo longa mo ale se pi SCS ki dole mo la lo foi no ko la lo fa soli ele fa inga lo mo la foi lo la lo foi o fa ilonga all common sense vai la ko inga venga mo le fa nga ngol ba fo le la sa ilong song ole attitude se fa nga ye ma fo ai lovo yo le e okile ia la un ka wanga ko anga e failo kaimi mai ko anga ke sau la onga u fale le vaseng e ile si me ko kia le ke lo fo ia u ko ia li ka mai kai fa ia e pior ka mi ki voile le ko anga le vaseng e ko wa ngo ia ka le fa ia e sa le ka io la fo nai e fa wai le mafutanga va la ale fa ia onga male fa na wa onga wa foi e ele tua oi ole mafutanga le ai ole taua ole va ai mai ole faia onga olo o yaile nau ta inga e ile memore e ile le fana wa onga e sau e nga ole sau ai foi fana wa onga e awai mai e tu mai ato ole fana ula le sau tu mai ato le mau fa e fa per tana e ole sira it go beyond the extra mile. It goes the extra mile. Go beyond your expectation of oil fire. Longo binga. Ole mena ke va ko fai. E ke va ko. E pode e si dia ko mena ka ko fai mai. Ona ole nau tai. Ole fa na wa. Ya e mata ngo fiera va nga wa ta fai tal no e mun pula. Ya fa mole matua. Ya se va e ane ya lo ma fa na. E le au ia le pokalami ia fo le tatou fa'asoa nei taeao lotou paia ma lotou mani ia na o se fautuaga atu io au tafa se i taga'i ani ia auai alo ma fanau i tatou fesega ae pe fona saunoa ia tatou tatanoaga nei taeao e iai lava le avanoa e tatala ai e susū mai ai matua ia e fasiligia se vaega e fia manaʻo mia ai se fesoasoani mo lava nia sa mo le ua lama fai u tatou pukalami lenei foi vaega le taeao ma e manatu ia le lava ua vatu foi le finagalo te vaga o so foi vaivai ia e mo le tuai se fautuaga e tafatafa i ai au fuafuaga oe le alii ma tamaitai aʻoga ia me se foi le fautua ma le aogani e matua toʻaga i le aʻoga faamaoni le aʻoga ia ona taunuu manuia lea ae manatu o tatou polokalami lenei vaega o le taeao ia e mo le atu le faafetaitele ia i latou uma lava o mafuta mai luga o le tatou polokalami lenei ma e manatu o le a tatou toe feiloaʻi ai se taimi mua le aso a taeao mo le foi le faafetai i lou soatau ia siuso iā te vaga ia o ia foi e tele ona tofiga foi tonu le universite e faiaʻoga ia le fua agavaa mai mo lea polokalami o tatou i feiloaʻi ai luga o le tatou tv ia o te le foi lona sao mo le tatou universite a mese le atunuu ia faafetaitele te vaga tatou feiloaʻi foi le aso a taeao ia i nisi foi fuafuaga foi o galuega o lenei vai aso ia agalelei ai le atua a o le faaiʻuga lanā o le tatou polokalami lenei taeao i le faafoga mai le atunuu tausia ia i outou faiva tautua ma so se auaunaga o loo faatino i so o se vaega o le atunuu ia faatasi ai le agalelei o lo tatou tapaʻausili le lagi tatou toe feiloaʻi ai le aso a taeao ae mo lenei taimi ma te faatofā atu ma faamanuia atu sa moa i au faasausauga soifua Jean-Marie and his brother Janelle are in second grade. Their trail, which children in flip-flops have trodden down over decades through the jungle, is getting increasingly steep. Even this early in the morning, the temperature on their way to school
is already over 85 degrees Fahrenheit.